God is good. Shalom, shalom. Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe aho muherereye hose. Nk'ibisanzwe ngenda cyari saga mwiza disciplinaire mu bijyanye n'agasobanuye. Ngarutse kuri channel yacu, channel yanyu, channel nziza cyane GINO Media TV. Mbere yuko dutangira nakwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, ugakanda kukazogera kugira ngo ujye ubona ikiganiro cyacu gishyashya gikurikiraho. Mu kiganiro cyatambutse twarebaga kubijyanye n'icyamamare Michael Jackson. Ese ni Michael Jackson yari muntu ki, yavutse ryari, umuryango wa ruhe, ruhare yagize mu iterambere ry'umuziki w'abandi bahanze tuzi b'ibyamamare ku isi batandukanye. Ibyo twaribonye mu biganiro byatambutse. Si ibyo gusa, nongere mbaye ikaze nanone tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abaperezida 10 bakize kurusha abandi ku isi. Mukibaza muti ese bimeze bite abo baperezida 10 kuki ari bo muri aka kanya ku rutonde rw'agateganyo bahari? Ese baravugaho iki, batunze imitungo ingana gute? Bahaye ikaze. Kanda subscribe kuri GINO Media TV tubane 5/5. Nk'ibisanzwe nge ndi saga mwiza. Ndakubwiza ukuri ko urutonde rw'abaperezida 10 mugiye kuba mwagaragarizwa biraza gushingira ku mafaranga mugenda mwumva abavugwaho batunze, cyangwa se ku mafaranga abakeka ko batunze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku mwanya wa mbere turahasanga Vladimir Putin, ni perezida w'Uburusiya muramuzi. Ndetse bivuga ko ashobora kugira miliyari nyinshi mu gihe kiri imbere. Hakavuga ko atunze hagati ya biliyoni 70 kugeza kuri biliyoni 200 z'idolari. Ni amafaranga menshi cyane, ariko ntibyemejwe n'inyandiko zemewe. Raporo nyinshi zerekana ko umutungo we wihishe biciye mu nshuti n'ibigo by'inyuma, ibyo bita ngo ni letters, cyangwa se The Week Fortune, Landcap, Guardian, Pandora Papers. Yani magambo umutungo we ugiye uri mu bikorwa bigiye bitandukanye, biri ahantu hagiye hatandukanye. Uwo yari perezida wa mbere ari we Vladimir Putin, perezida wa Russia, perezida w'Uburusiya. Ndetse ku mwanya wa kabiri turasanga perezida Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, perezida wa UAE, United Arab Emirates. Amajwi menshi amushyira hafi ya biliyoni 30 z'idolari. Ndetse n'igipimo cyo ko mu bitangazamakuru by'imyidagaduro mu mitungo ye bikaba biri muri approx, uvuze ngo biragereranwa. Ku mwanya wa gatatu tukahasanga Donald Trump, perezida wa USA, United States of America, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse imitungo ye ikaba igaragara ko iri hagati ya biliyoni 5 zikaba kuri biliyoni 6 z'idolari mu mwaka wa 2025 turimo. Perezida Donald Trump niwe dusaba ku mwanya wa kangahe? Wa gatatu. Ndetse ku mwanya wa 4 turahasanga perezida bita ngo ni Theodore Obiang Nguema Mbasongo, akaba ari perezida wa Guinea Equatoriale. Akaba abarirwa umutungo we ko afite asanga miliyoni 600 z'idolari. Ndetse imitungo ikaba isangwa amasoko yongera ku rwego ruvugwa hafi aho. Ikindi kandi ku mafaranga ye hakaba hagiye hagerwaho impaka zigiye zitandukanye bitewe n'ibikorwa bitandukanye babariramo umutungo we. Rero perezida wa Guinea Equatoriale ku mwanya wa 4 abarirwa kuri miliyoni 600 z'idolari. Si ibyo gusa, ku mwanya wa 5 turahasanga perezida Ilham Aliyev, cyangwa se akaba ari perezida wa Azerbaijan. Imiryango n'inshuti bafatwa nk'aho bafite umutungo munini mu mibare wo mu y'ukuri ntibigaragara neza pe. Mu mutungo rero wo mu perezida bikaba bivuga ko umuryango we ari wo ushobora kuba ufite uruhare runini mu mitungo uwo mu perezida Ilham Aliyev atunze. Ku mwanya wa 6 tukasanga Recep Tayyip Erdogan, akaba ari perezida wa Turkiya.
hari imibare itandukanye ivuga ku bijyanye n'amafaranga atunze ariko nta nyandiko zemewe zibihamya. Amakuru atandukanye no mu bitangazamakuru byo ku mbuga bagenda bagaragaza imibare itandukanye, niyo mpamvu nta mubare uhamye bashyizeho. Gusa nafite imitungo myinshi ibarirwa muri za miliyoni nyinshi. Ku mwanya wa 7 turahasanga Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa ni perezida wa Afrika y'Epfo, President of South Africa. Akenshi arabarirwa amafaranga ari hafi ya miliyoni 450 z'idolari nk'uko byagiye bigaragazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndetse ku mwanya wa 8 turasanga Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu nk'uko mwumva izina rye ni perezida wa Nigeria cyangwa se perezida wa Nigeria. Perezida wa Nigeria akomora amafaranga ye mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse na politiki, akenshi avugwaho umutungo munini. Nta mubare wemejwe neza, niyo mpamvu nta mibare runaka batangaje, ariko nawe bikavuga ko atunze miliyoni nyinshi cyane z'idolari. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwitwa William Ruto, akaba ari perezida wa Kenya. Aravuga ko natunze miliyoni nyinshi cyane z'idolari zitandukanye, ariko hashingiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se amakuru agenda anyura mu bitangazamakuru bitandukanye, nta mubare wemejwe wa nyawe neza wavuga amafaranga nyakuri afite. So rero William Ruto, president wa Kenya, nawe arabarwa mu perezida 10 batunze amafaranga menshi ku isi. Ku mwanya wa 10 turasanga Andry Rajoelina, akaba ari perezida wa Madagascar. Asanzwe ari umucuruzi, hari n'inkuru nyinshi cyane zimushyira mu bantu batunze za miliyoni nyinshi z'idolari, ariko nta makuru yemeza amafaranga nyayo atunze bihamye. So rero ayo yari amakuru twagiye tubakorakoranyiriza atandukanye, ariko si ibyo gusa. Tugarutse kuri perezida Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, akaba ari perezida w'umutwe w'abayobozi b'Abayisilamu w'ubumwe bw'Abarabu. Kuva mu mwaka wa 2022 akaba ari umuyobozi w'iki gihugu, akaba yarayoboye igihugu cya Abu Dhabi. Ni umwe mu bayobozi bakize cyane ku isi ku mutungo we n'umuryango we, nk'uko bigenda bivuga mu itangazamakuru, uko twabivuze mu buryo butandukanye hejuru ku makuru agiye akorakoranywa mu bitangazamakuru bitandukanye. Imiterere y'umutungo we rero bavuga yuko akomora amafaranga ye mu bijyanye n'amavuta y'ingufu cyangwa se ubucukuzi bw'amavuta, hariya tubonamo za essence, benzene, mazutu n'ibindi. Ikindi akaba afite imishinga y'ishoramari igiye itandukanye, nayo imwinjiriza ibikorwa bitandukanye. Ndetse ikindi twababwira ni kuri perezida Sheikh Mohammed bin Zayed, afite uruhare runini cyane mu isi kuko ni umwe mu bayobozi bayoboye bakomeye ku isi. Akaba yaragize uruhare mu guhindura imiterere ya politike mu burasirazuba bwo hagati, harimo no gushyiraho umubano w'ibihugu bitandukanye nk'igihugu cya Israel. Ubukungu akaba afite uruhare mu guteza imbere ubukungu bwa United Arab Emirates, harimo no guteza imbere ikoranabuhanga rya artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhahano. Ariko nanone Sheikh Tahno bin Zayed, umuvandimwe we, akaba bifitemo uruhare rukomeye cyane. Ayo yari amakuru twagiye tubakorakoranyiriza. Rero ibyacu nakagaruka, ntukibagirwe gukora subscribe kuri channel yacu GINO Media TV. Ukeneye kwamamaza turahari, mu bikorwa bitandukanye turahari, turabararikira gukomeza mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ibyacu nakagaruka. Uwiteka akomeza bane namwe, turabakunda cyane.